U svečanoj sali opštine Kikinda upriličen je prijem za učenike generacija i najboljih na republičkim takmičenjima. Prisutne su ugostili predsjednik opštine Pavle Markov i Stanislava Hrnjak, članica opštinskog veća za obrazovanje, kulturu i informisanje. Predsjednik je učenicima čestitao na uspehu i poželeo im svetlu budućnost u nadi da će se nakon studija vratiti u Kikindu. Ono što je motiv celokupnog današnjeg događaja jeste uspeh. To je nešto što posebno ja lično, a smatram da i celokupno naše društvo bi trebalo da posebno ceni. Današnji mladi ljudi su najbolji koji su svojim rezultatima pokazali da su u našem gradu vredni posebne pažnje. Ono što su do sada uradili je sigurno nešto vanredno. Poželeo sam im da u budućnosti nastave s ovakvim radom. Sigurno da ih u budućem životu očekuju i mnogo veći životni izazovi i da sve ono što su naučili u svojim školskim klupama, na sportskim terenima prenesu i na svoj svakodnevni život i da se nadam da će jednog dana kao uspešni i svršeni studenti doći u naš grad i od ovog grada napraviti jedno mnogo bolje mesto za život i rad. Lokalna samouprava računa na ove mlade ljude jer će sutra biti kreatori ovog grada, rekla je Stanislava Hrnjak, članica opštinskog veća za obrazovanje, kulturu i informisanje. Lokalna samouprava sigurno računa na sve mlade ljude koji žele da rade na sebi, obrazovane ljude koji će sutra biti kreatori budućnosti ovog grada i ja ih još jednom pozdravljam, svima čestitam na zapaženim uspesima i naravno želim da budu deo lokalne akademske mreže i da sutra budu tim koji će pametno, mudro i energično voditi ovu našu društvenu zajednicu napred. Nagrađeni su učenici generacija kao i oni koji su osvojili prva mesta na republičkim takmičenjima. Oni uglavnom planiraju da nastave školovanje u drugim gradovima, ali i da se vrate nakon stečene diplome. Ja sam Miloš Pavlić, đak sam generacije u tehničkoj školi. Veoma mi mnogo znači ovo jer je to veliki uspeh i čast mi je da budem đak generacije. I drago mi je što sam dobio nagradu. Ja sam Veljko Rović, dolazim iz osnovne škole Žarko Zrenjanin, đak sam generacije i osvajao sam nagrade na takmičenjima iz i prirodnih i društvenih nauka, iz matematike i fizike i iz engleskog. Ja sam Vladimir Sivčev iz tehničke škole. Dobio sam prvu nagradu, osvojio sam prvu nagradu iz elektronike i to mi veoma znači jer najverovatnije za fakultet neću morati da polažem prijem. Najbolji učenici su nagrađeni i upravo ovakav znak pažnje dokaze da su u lokalnoj samoupravi potrebni talentovani i mladi ljudi.